kaseng hinyotap youth council mau cendut circle wat kasir district kalapa daga jingtho shau SDO jongga mau cendut civil subdivision ban kentu yu ban bu no daga biometric attendance system kenang mat telecom ya ka jingwan slam bat ka jinglik loy jongkin of sarkar hagan ka civil subdivision Mentah kasih yang jongi ke HYC Masul Circle lawan kentu SDO halor ke jimlet kabenta ba kajing bom poi bingpor kinong trei apo office civil subdivision bat masuk blok nawar kajing inspect jongi hadis nam beradab ngilap bun ba kinong trei kimpoi hakapor babiang dan halor kene benta yang jongi ke HYC Masul Circle ngilawan kentu yang SDO ban ai mendawa manbu no daka biometric attendance system kum sementa ban long renti har kom wan tre bat ka wai tre ka jungki te yang SDO lokular bo chimkia halor kane menta ban pej le ka jingwan bat ka jing letre jing hadin bang ni ka kendu SDO dengan yang jauh ulah simkia ulah gular banu simkia kalau kontak bat ulah gular hangi kaseng ba kaneka biometrik attendance system kalau ke banukam publish